Tariki ya 3 z'uku kwezi kwa kabiri, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ikiganiro kirambuye na televiziyo ya CNN, imwe mu zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikiganiro kibanza hanini ku bibazo by'umutekano muke. Gusa ibyatangajwe n'iyi televiziyo bihabanye kure nibikubiye mu kiganiro umunyamakuru Larry Madowo yagiranye na Perezida Kagame. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Stephanie Nyombayire yagaragaje ko iki gitangazamakuru kirengagije ingingo zikomeye umukuru w'igihugu yagarutseho mu bibazo. Yasubije ku mutekano muke mu karere, ubusugire bw'u Rwanda naho u Rwanda ruhagaze ku bibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X, Nyombayire yasobanuye birambuye byari bikubiye muri icyo kiganiro. FDLR yivanze ndetse inaterwa inkunga n'ibihugu byo mu karere. Ubu intego yabo ntabwo ari ukurwanya abanyekongo ba M23 gusa, ahubwo bafite intego yo kurwanya u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo nk'uko babitangarije mu ruhame. Hari utekereza ko u Rwanda rwakwicara rugategereza ko ibyo biba? U Rwanda rwiteguye guhangana mu buryo bwose, ibyo rwose nta kibazo gihari cyo kubyibazaho. Iki igitekerezo cyo kubaha ubusugire bw'igihugu, ibyo bivuze ko n'ubusugire bw'u Rwanda nabwo bugomba kubahwa. Nta busugire bw'igihugu runaka burusha agaciro ubusugire bw'ikindi gihugu. Iryo ni ryo hame. Umuryango mpuzamahanga ushinja u Rwanda niwo wasize FDLR muri Kongo mu myaka 30 ishize. Ariko ukibaza uburyo hamaze gukoreshwa miliyari 40 z'amadolari y'Amerika mu myaka isaga 25 mu guhashya uyu mutwe. Nuwuhe mutekano se byazanye? Gushyira ikosa ku Rwanda n'uburyo buborohera bwo guhisha akajagari bateje mu karere kacu. Ikibazo cyoroshye kucyumva. Abantu bavuga ko bigoye kugira icyo bakora kugira ngo hatagira icyo bagikoraho. Ndetse n'abantu badafite ubumenyi bashobora kumva iki kibazo nyuma y'imyaka 30 ishize. Ntekereza ko nta muntu n'umwe ushishikajwe n'intambara. Sintekereza ko na Kisekedi ubwe ashishikajwe n'intambara ubwayo, ariko yajyanywe muri icyo cyerekezo n'abantu bagaragaza ko bamurwanirira intambara ze. Niba batari kubikora, ashobora kubikuramo ukuri ubundi agashyira imbaraga mu gushaka amahoro. Ndavuga ku bijyanye no kwirinda, nzi ibyago bishobora guturuka hariya. Ndi kwita ku kibazo cy'igihugu kugira ngo tubone amahoro. Kandi Kisekedi avuga ibitesha agaciro bifitanye isano no kwikunda kwe. Ntushobora kuyobora igihugu kandi uteza ibibazo mu karere kubera kwikunda. Ikintu cy'ingenzi ku Rwanda nuko tugomba kwirinda. Mu bitekerezo byacu tuzi neza ko nta muntu n'umwe uzabidukorera. Twarayibonye mu 1994. Ibi byatumye hashyirwa imbaraga mu rwego rw'umutekano, igisirikare ndetse n'ibindi bizivugira. Albert Rudatsimburwa ni inararibonye mu itangazamakuru ndetse anakurikiranira hafi ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ashimangira ko ibi bitangazamakuru byahisemo gukorera mu kwaha kwa Leta ya Kongo yo idashaka ko ukuri kumenywa n'amahanga. Aho mu yaya cyambere yahuje abantu kujya muri M23 itangazamakuru. Kubera ko Al Jazeera bagiye gukora interview ya Bertrand Bisimwa, ubu baciye Al Jazeera muri Kongo. Use bakabuza n'abandi bakababwira ngo abazajyayo ko bazaba bafatanyije ngo n'abaterroriste. Urumva rero ububuza itangazamakuru gukora akazi kayo. Ikindi ubungubu hakurikiyeho ko peine de mort, ngo death penalty, n'icyo cyari ntuza ya muyaya yo kuzahana abantu batinyuka kubikora. Noneho twumvise ko na Twitter X na TikTok ko bayikuyemo. Ntabwo ushobora kuacceda na Google Play, kuko abantu bajyaga bafata za VPN muri Google Play kugira ngo babashe kugira. Turabyumva neza ko ibyo byose ni uko muyaya adashaka ko ukuri kwamenyekana. Muri 2021 ubwo imirwano yongeraga kubura hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Leta ya Kongo n'izindi zifatanya harimo n'umutwe wa FDLR, ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi no ku mugabane w'Uburayi byibasiye u Rwanda. Umuyobozi w'ikinyamakuru The New Times James Munyaneza asobanura ko ibinyoma nk'ibi bisiga isura mbi u Rwanda. Wabonye ko batangiye no kwataka u Rwanda, visit Rwanda, brand y'u Rwanda, image y'u Rwanda, so harimo n'ingaruka ku image, ku credibility, reputation. Iyo umuntu rero arimo kuguha publicity negative mbi, aba arimo kwataka iri zina, iyi brand umaze imyaka myinshi mu kubaka. Gusa nanone ku rundi ruhande ngo abanyarwanda ntibakwiye kurangazwa n'amakuru nk'aya
ahubwo bo nibo bakwiye kunyomoza ibivugwa bashingiye ku mateka igihugu cyanyuzemo. Cyambere no kumva yuko twese nk'abanyarwanda muri rusange iki kibazo kiri abanyarwanda bose. Nitwemere yuko tuba dominated. Na cyane cyane ko ukuri kurahari kwiga kurivugira, ariko nawe noneho gira uruhare wo gutangaza gushyira hanze. Iro aherutse kugirana na televiziyo y'abanyakatal Al Jazeera, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze ukuri kwaguretswe n'inzobere z'umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango mpuzamahanga ku mpamvu muzi y'ibibazo bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Really have a big issue with the group of experts. Mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye cyane kubitwa inzobere gusa kwizina. Ntibigeze na rimwe bagaragaza ikibazo cya FDLR yateje kijyanye n'imfu z'abanyekongo b'abatutsi. Ntibigeze babivuga mu maraporo yabo. Uzasome nawe urebe. Muri 2022 hari agace bita Nturo kari gatuwe n'abatutsi ndetse n'abahutu, ariko ingabo za Kongo FDLR ndetse hamwe n'ingabo z'abarundi batwitse inzu zabo 300, ariko nta muryango mpuzamahanga cyangwa izo mpuguke zigeze zibigaragaza mu maraporo bakora. Aba bose nta kintu na kimwe bigeze bakora mu gukemura iki kibazo. Because it doesn't help in solving this. Abahanga ndetse n'abasesenguzi mu by'itangazamakuru bavuga ko iyo rikoreshejwe nabi mu nyungu bwite za ba nyiraryo bishobora guteza ingaruka hagati ya rubanda ndetse n'abayobozi. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. The presence of South African peacekeepers in the eastern DRC is testament to our continued commitment to peaceful resolution of one of the world's most intractable conflicts that has gone on for years and that has cost millions of lives and displaced many people. Now we call on all parties to embrace the current diplomatic efforts to find a peaceful resolution, including honoring the Luanda process. We will attend the joint summit between SADC and the East African Community scheduled to take place in Tanzania this weekend, where we will reiterate our call for a ceasefire and a resumption of talks to find a just and enduring solution, and we will make sure that our boys, our soldiers do come back home. Abasanshuro bari bahanganye n'umutwe wa M23 bahawe na leta ya Kinshasa. Aba rero babandi b'abanyaromania zikaba zihari. Imana izahera ku bwitange bwacu, ihere ku maboko yacu tubona gake. Ndasambwira abaturage ko mugomba guhumurika, ntimucibwe intege na bene wacu bibihahirana batagira umutima bashake ngo babeho bonyine abandi batariho, ahubwo muje mureba intego, murebe maraso y'abana yaviriye muri iki gihugu. Ntabwo tuzayavirira kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi. Ibi bihe si ubwa mbere bituzaho. Igihe bamuhinda nyina bagakingiye baza bafata imunde bakazamuka, abantu bari mu mishasha babishwa n'abakini, imiryango myinshi irahona irashira. Araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera. Nukuvuga ngo rero
iyi ntambara tuzayirwana inkundura. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Niba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikintu yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea, na mabadiliko yatakuwepo. Kuba